zanimanju za nabavku u Zemunu, sa kartom se nađete i obavite nabavku. Evo nas ispred Maxija, red je baš dugačak, nadamo se da ćemo tu da pronađemo sve što su nam svi korisnici tražili za danas. Nama je značajan izazov bio i zapravo značajna motivacija da postoji taj entuzijazam kod mladih da žele da budu uključeni u nešto što je doprinos nekoj društvenoj akciji, da na taj način pokažu da makoliko izgledalo da smo odvojeni, da ipak od nas zavisi svaka promjena i da promjena kreće od pojedinca kako. Ima mnogo stvari. Moram biti zanimljivo mjesto da zaprijedno. Evo ti pare 4.000. To ću ja da ti vratim posao. Znači ti prvo da... Sada si potpišao? Evo možeš ti... Kako je to bilo lakše?